وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip nu Allah, ayat tanudna sumpatan so anda nga mga bendingan tanu sagyang kaiya kap kelimud tanu sang kaiya darpatanu kuman lagi da iauras ka an mambu pagkasumpati agyang kutua mga ilmu tanu anda nga kaya sabuta tanurun udi na kaya paganada tanurun sisagyang kaiya uras tanu imantunan na ayam mapipikir tanwa kebubayaan tanwa pugsen tanu sama puntok na giyang kaiya tigu bahasa Arab ar-rizq wal ajal udina al ajal wal rizq ayam makna niyan na giyang kaiya rizki udi na pagper agus wadian yang kaya pagper na yang kaya adian na yang kutua rupa anian na lagi din ayam ananian na paled no to papasad no Allah ini surat yan si sagyang kutua dapan kaadna wallah si sagyang kutua uripan nanda ini surat na gyang kutua bagi anian adial gyang kutua bagi anian pagper si sagyang kaya dunia pamana si kudong penakaad na wallah na ini masa dinutu wallahu ta'ala sa gyang kutua kay masa daun wallah na keparulinian utu sa gyang kutua kakibayanian sa gyang kaya dunia sada abau nepekar diskanian kern agyang kutua tau apa kegudun na gudiskanian mamu mapakag mau utau ayam ananian apa kebubayaw ayam ananian nagyang kutua piasa wallah bagi anaka sagyang kaya dunia na apia ikapasang utau sakaseng kaanianun udi na kapagernanianun na dinian kegubanian marna gyang kutua mia pasad bagi anaka apag persang kaya dunia na apia mamui ayam ananian na kapan namar utau sa kabutawanin niyan ka si iko pagper ka ayam ananian na bakagamaw niyan ka yang kutua pagper na di niyan magaga ayaw tua sabab penakagiaginan na papasad na nan wallahu ta'ala na saka mo tumamso adiyal tanu sa giyang kaya dunia so adiyal tanu na ini masad mambuanan wallah sagyang kutua kapagad na niyarkatan udah niyarkatan penakaad na ini masadid nu wallah so adiyal tanu mapagi didi tanu sagyang kaya dunia na amay mambuka mau maagyang kutua kanggo nati tanu sagyang kaya dunia na apia ikapa na maritanurun na ditanu mikir ditanu nikisig ditanu keakhod iba ya maknanya na malumi isagyang kutua adiyal tanu na apia mamu ipana martanu na ditanu kegega obatano magamit agyang kutua adil tan
pamana istidid nutu kagi apa pasad nutu wallahu taala. Itu sebab Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam kia pakatitianian si ko Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu agian kaya hadis namanya panutul Bukhari ya Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina mataan atigina su isar kanu nasagiang kutwa kapagad nauna na peketimu sakanian sagiang kutwa tian iinaian peketimu sakanian sagiang kutwa tian iinaian si kutendi upata pulugawi yatig mana Rasulullah peketimu agiang kutwa kapagad na sagiang kutwa isarkan watig Rasulullah sagiang kutwa tian iinaian si kutendi upat pulugawi thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik na urian utu na pembelu yutua ayam ananian na mbebeti ke arugu sagiang kutwa kapagidnon sagiang kutwa tian inaian na pembelu sakanian sapaganay ang mbebeti ke arugu na urian utu atig mana yung Rasulullah na pembelu ipman ayam ananian na sakamas asapo sagiang kutwa katataguyan sagiang kutwa tian inaian thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh na urian utu na ayam ananian na sugunun malaikat sugunun malaikat na ipagiupianun agiang kutwa ayam ananian naniawanian mansukanian saniawa wa yu'maru bi 4 kalimatin na isugu penesagiang kutwa malaikat agiang kaya ayam ananian na pat akatiru isugu sagiang kutwa malaikat amya kauma sagiang kutwa tau ina din wallah sagiang kutwa tian inaian giang kaya pat akalimah pat akatiru na paganeron na bikat birizkihi giang kutwa kisuratan kuriskinian ayam ananian na isurat agiang kutwa rizkinian sagiang kutwa masa ayam ananian nakapagad nun wallah. Ikadua atiku Rasulullah wa ajalihi na isurat agiang kutwa adialian wa amalihi nagu isurat agiang kutwa mapagamalian wa syaqiyun aw sa'idun na isurat sakanian penuh mararasay sakanian anta katitagumpias kanian ayamana nagiang kaiyak kiadnar katan wallah siku kiadnar katan wallah waya makna niyan na di tanu kambeloy a manusia sagiang kutwa tiyan umangay na tanu na ayaw makna niyan na ini masadruun wallah agiang kutwa bagian tan wariski nagugiang kutwa mapagi di tanu nagupiya sadruun wallah agiang kutwa mapagamal tanu sang kaya dunia nagwaya makna niyan na piya sadruun wallah sukulaw latanu kekuatan wa mapia anta kaya makna niyan na pembeli tanwa antun ni bana mararasay kun ika pagintaw sang kaya dunia gianan ikatru Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya asya kamantanu sagiang kaya hadis Rasulullah inaluy tanu ambegan tanu sa makam petaw sayan nagiang kaya kababali o adiyan aguswaya makna niyan na rizki wallahu ta'ala apiasan nanan wallah aditanud na matag matay naguditanud na matag kaganatan agiang kaya dunia sa taman sa ditanuanan maparuli taman sa ditanu malangan agiang kutwa ini masad wallah abagian tan sa agiang kaya dunia ariski nagutaman sa di mapasad agiang kutu udina di ayama ananian na malangan agiang kutwa ini bagiratan wallah abagian tan sa agiang kaya dunia ayama ananian na umur udina idid udina adian papasad nanan wallah subhanahu wa ta'ala ayama ananian na mapanggulolan nanan si sagiang kaya dunia yang kaya mamubetad tanu ku dunia supaya mananian na kararasain ka udina giang kutwa ka titagumpiya ka napapasadin dinanan wallahu ta'ala
Si kuya makna niyan na ini surat yan si sagiang kutwa lauh mahfuz. Ini surat wallahu taala si sagiang kutwa aya makna niyan na kitab sagiang kutwa dar katano penakaad na wallah. Gitu sebab Mia panutul muslim amia katitian si ku Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma apitir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian manai kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'ala al-ma' pitir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina kataballahu maqadir al-khalaiq. Ini surat wallah. So mga diangka udina giang kutwa mga takdir o mga kadin. Giang kutwa diangka akulaw lan yan sa giangka ya dunia. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Si kuda penakaad na wallah, si ku mga langit agus sulupa sa ayam makna niyan na 50,000 ragun. Na ayam makna niyan na ini masadid nanan wallah. Ini surat nanan wallahu taala. Qala wa arshuhu 'ala al-ma. Napitir Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arshuhu 'ala al-ma. Naswaya makna niyan na arsh wallah. Nasiik wa makna niyan na maliliyaw udi na antu na iba na sisi kuliyaw wa makna niyan na ig. Ayam makna niyan nagyang kayalanguan akulo la sagiang kaya dunia. Udi tanu kapagintaw sagiang kaya dunia na pala paled niya ini masad wallah. Pala paled niya papasad wallah. So mga ida ditanu, so mga rizki tanu na ini surat nanan wallah ini masad yan sa aya kiya pasadaw wallah kini surat niyan na datanu penad na wallah naguda penad na wallah sa mga langit agu sulupa sa aya maanan yan na 50,000 ragun adaw penakad na wallah na miya pasadid na giyang kutwa kulo na tanusan kaya dunia. Leni man ito giyutwi sabab aya maanan yan na kailangan maparat tiyan tanu agiyang kutwa o Quran ini begini katan wallah kapadana na si kurukon o paratiya aparatiyan tanu agiyang kutwa o Quran apiyakim begini katan wallah kagi so paratiyan na nam arukunian na ikan magiyang kutwa kaparatiya si iku ukuran malagid umapi anta kaya maanan yan na marata malagid umapi anta kamarata nagiyanan kailangan amat tarimatan agiyang kaya mga adiyal tanu agiyang kaya pagperkatan wallahu ta'ala na palayaanan papasad wallahu ta'ala apya ikapana namartanu kan kaya maanan yan na kandigang kapana namartanu si iku kang besok kapan na martano ko lang wan uyagan sa ginawa na ayabu kekuatan run nasabu sa ini surat wallah bagian tanu sa giyang kaya dunia panama namarakan ka ayabu ama pembagian na kaun nasabu sa ayam makna niya na ini masad wallah bagian na ka di keumanan nagu di kelebatan o aya apa pasad wallah ayam makna niya na ini surat yang sagiang kutwa kitabin na kawasa mangawasakan na kesagada dekat na pembeli ka kawasa mangawasa na upama ka ayam makna niya na aya ini masad wallah ini surat yang abagi na kasagiang kaya dunia na publika na panamana markadun degang ka publikan gitu sabab ayam makna niya na kailangan ama paratiatan agiang kutwa langwan abagi entan kuditan kapagintaw si sagiang kaya dunia kailangan ama paratiatan wanan naguditan makapangin syukur si wallah kagiyan kaya mana akapangin syukur na ditan waya mitatapian nagyang kaya kapangin syukur nagii na pagkasabapan sa kapupugumani wallah si sagiang kutwa limutan si sagiang kaya dunia na labaw rin si kapagagama ay katir wallahu ta'ala na tigir manay la in syakartum la azidannakum upamatig wallah kamana lamat takanuna pagumanuman ang Qur'an wala la yung tanong pagpanalamat ak wallah napagumana na katanong wallah agiyang kutwa limu yan katanong na uni tanong panalamat ak wallah na kabalui tanong mga tao adi pangauunsaran mga tao adi kapenaw kagigiyang kaya kadin na upama kaayang kapakapambayaan na mataan kabaging ka pa na sa isa ka alugan ayam ananian na kambing na isa ka alugan ayam ananian na pangangayaman sapi anta ka karabaw
na mata nakada apakah penuh si kunang iyan armuar si kuya makna niya nakatungkop yan si sagyang kutua kuburian. Ginambu di ke penuh sa manusia. Naginan isabab kailangan aparatian tanong alang wanai ayam makna niya na di tanong manggulula sagyang kaya dunia na palayaan na piyasan wallah. So pag perkatan wallah napapasad niya nanan. Naguswaya makna niya na adil tanong sagyang kaya dunia napapasad na nan wallah. Dia na di kesempatan seumur. Aba aya ka kesempatirun na panaguntaman waya makna niya na manusia. Nagu di mambukul batan seumur. Aya kakelbatirun upamana panaguntaman manusia. Na lagi danan mamsuriski. Suriski na di keumanan. Sa ayam ada niyan na mana markan gadin dengan kumanan. Kasadin sa rizki ibu bagi ka wallah na gitu bi mapambagi na ka. Na ayam ada niyan na untu degap mamusawalay. Kawa diang kutwa bagi na ka nakekuangkan. Diang kutwa bagi na ka nakekuangkan. Ana ba ayam ana ni na batanong gena ka ayam ana niyan na meluba saan pun ni ba na kawiyagan. Kagi sukap luba sa kawiyagan na bielu yanan wallah asbab ku kakekuatan sa diang kutwa mga pagper wallahu taala. Kagi api yang kutwa kapag pumangilin ka sa kawiyagan, kapag pumangilin ka sa uyagan sa ginawa, na palaya penutum isu surat kuwaya mana niya na kitab Allah, palaya penutum mapapasan. Ibarat yan, nasukya baluin ka, padagang ka, na ini surat at nutuko, kitab ka, saka na pagadigang ka wallah, padagang ka. Saka na pagadigang ka wallah, agiya igalbak ka. Palaya nan papasan mo Allah ta'ala. Uwid na kayo dito no katawan. Dita no katawan agiyang kotwa ayaw maana niya na ukuran tanong ko dita no kapagintaw sa isa giyang kaya dunia. Gitu isa mapitigitan mo ayaw maana niya na nainu ka muntuda ko sa walay di ko mangawiyagan kapag ka umarakam mo agiyang kotwa pagpernakan wallah ngayon ka bang kakatawi agiyang kotwa ayaw maana niya na ukuran ka bang kakatawi agiyang kotwa ukuran ka naginan man ikiya pagmaon wallah piyagma wallah sa ukuran kaan makapanaguntaman sa mga kadin. Aniran ayam makna niya nakapanaguntaman ni agiyang kutwa di ida nakapagintaw sa dunia giyang kutwa di ida nakambubaduga sa giyang kutwa anto ni bana kamapian niran sa giyang kay dunia na yang malak naso kamapian si isa alungan amuri Peter wallahu taala atigian manai wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Peter wallahu ta'ala tigin manay da abaran yawa abasakan yan petay da abaran yawa abasakan yan ayam ananian na kawapat inun tabu wayam ananian na idin wallahu ta'ala misusurat ayam ananian na adiyan da abaran yawa tigin manay wallah abasakan yan petay enunta na ayak apetay niya na sabab kuhidin wallah apa pasad wallah ami susurat ayam ana niya na adilian kudi niya nakapagintaw sa giyang kaya dunia wa may yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha nasadin sa taw ayak kabayaian naswaya maana niya na balas ku dunia nam begana mirun atig mana i wallah wa may yurid thawab al-akhirah nu'tihi minha nasapman sa taw ayak kabayaian na subalas si salungan amori nam begana mirun atig wallah wa sanajzi syakirin nam belasan nami atig wallah matatang kada atig wallah am belasan nami sa mga taw mga papasang ikapanalamat mga papasang ikapangin syukur naginan mga urip wallah yema na niyan na diyang kaya dita no kapagintaw sang kaya niya na dita no kaganatan agyang kaya niya sa taman sa dita no malangan so pagparay ni surat Allah ayaw mo na niya nabigyan tanong sa agyang kaya niya nagu dita no dum panagkaganatan agyang kaya dunia sa taman sa di mapupos sa mga umur tanwa ini binirtan wallah adiyan si sa agyang kaya dunia eno panamauma agyang kutwa ka ketungkop yan sa agyang kutwa kuburian kamiyan naman yan so pagperun wallah agumya pasad agyang kutwa umurian si sagyang kaya dunia nagyanan ikiyatirun wallahu ta'ala tigina walikulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun uman ipagtaw atig wallah nasinggo yan ami atig wallah sa adil tamana umur
sagiang kaya dunia na andin ni kau maagiang kutwa adialiran ating mana wallah na diran kegamit la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun diran kikirb saya isabu qauras nagu diran kegamit sa ayam anania na isabu qauras andin ni kau mau adial da basta amapan tu agiu tu ikapetay niya nagitu ni kapetay niya eno pun giutui kiada erun sana pas giutui miso surat ko kitabian ayam anania namia pasad giutui antuna ibana ka kewapatian na sagiang putu masa mambu ka kewapatian na giutud ni anania na kialang anania na ko pagpre ni berun wallah si sagiang kaya dunia eno penakigan atas iku dunia kami alang anian so pagprun wallah ini surat wallah abagian yan eno penegana taku dunia kami pasad din so umurian si sagiang kaya dunia Dika penenditi sutau etika apa makasih kyoto na piara tia kunian ada rusung na bari petai kena kaji tu dini mini surat akitabanian ayam ananian na petai sakanian arus sakanian petai palayanan piag ma wallah ugin na ayam ananian na miso suratanan apa pasad wallahu taala ini masadid nanan wallah ubang kabaluya ayam ananian na sendita agi ang kutop pekaulaula lagi yang kutub berkululah na ayam makna dia na pale untuk ini masad wallah ino rusakan yang penemiatai kaji itu yang makna dia nami surat ko kitabian saya sakan yang petai saya sakan yang ayam makna dia na kepantagi kapatai ayat ipetai ni ibarat na kadis gracia urina ayat ipetai ni na high blood urina ayat ipetai ni na diabetes urina ayat ipetai ni na ayam makna dia na kanser udi na susala kausan ab kesababan aku kapatai na palaya anan miapasan ini surat wallah seiku kitaban tanu kudar katanu penakaadna wallah da penakaadna wallah seiku mga langit agu sulupa sa ayam anan na 50 giburagun na palay anan ini masad wallahu taala nagu palay anan katawan wallah na piag markatanuan wallah lagi duka patay ayat katir wallah na wama tadri nafsum mada taksibu gada wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut dikatawan uginawa wantu na ikuulaulan yan mapita nagudi katawan uginawa wanda sakanian alupa kepantagan akapatay palaya katanunan piag mo wallah ugeid na ayam ananian na palaya anan papasan wallahu taala palaya anan papasan wallahu taala nagianan ayam ananian na guni o sumanga musyrik na sabab sa siran na mga lampawi siran si sagiang kutwa masa sumanga munafik si sagiang kutwa masa na pelimpang niran sumanga muslim kay gira amia kiti dawa sumanga muslim na disiran pagunot tetalim begak siran sawalay na amay ka ayam ananian na dama kataban sumanga muslim na disiran di pangin suya anagiang kuto mga munafik kapengiraw sumanga munafik anari upama kapirat tiya kami ni baka nusan pumatay nagiyo ito sabab papitir wallahu ta'ala tigina wa yaquluna law kana lana min al-amri shay ma kutilna hahuna di kundi tiru nagiang kutwa mga munafik sagiang kutwa masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigiran manay law kana lana min al-amri shay upama buka adna kapartanu si iku kulaw la tigmanay waya maananian na mga munafik amay tubog ma kutilna hahuna na ditanu sed mga bubuno upama buat tiga giang kutwa mga munafik kasakatano na adam buah kapartan ko kulaula na ditanu sed mga bubuno nagiutwi pitir Nabi sallallahu alaihi wasallam pitir wallahu ta'ala tigid qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بيتر والله تعالى لو كنتم في بيوتكم apiapan sakanwati wallah nasisikan upan mga walainyo la barazal ladina kutiba alaihimul qatl na mataan abakaliudin so silan utua miya patut takilan so kabuno pematay silan bakaliu silan dinating manay wallahu ta'ala ila madaji'ihim na ayam ananian na bakaliu silan din jagi ang kutwa mga darpa kakalitan nilan sa ayam ananian narun silan kebuno ayam ana na api apa nating wallah kumakadeng kanu kuwalay niyo api apa sisikan ako mga walay niyo na upama ka ayami susurat ayam ananian na bagian niyo
Nagiang kutwa ayam makna niya nakabat ini sagiang kutwa darpaga kelitaniu. Na mata anak abba kaliu kanurundin. Bakasum kanurundin. Eno to nakagi apa pasad nutu wallahu taala. Bapira-pira iku magana sawalay ka mananang gila. Anak wa tigin di kedi sigrasia. Anak wa tigin di ke kwa akobid. Na urian yan na sisi busawalay na miya kagdam sa akobid. Leni mana to? Sisi busawalay na miya gdam yan nagiang kutwa panyakit. Bapira-pira itaw aku magana kasawalay. Kaya mana niya na mananang gila sa kadis gila siya. Nagunian nama pamikir upama apu madian sa kaniya nakapu makarenggi. Runian miya magi ang kutwa kaputay niyan aron sa kaniyan medis gila siya. Agi agiu tui miya pasad bagi niyan. Ayam mana niyan na kulaw la niyan si sagiang kain niya. Di tanu kepalaguyan. So miya pasad ayam mana niyan na kulaw la tanu sagiang kain niya. Basta ama pasad ini surat wallah agiu tui bagian tanu na mata anak agitu ni kulaw la tanu kun itanu kapagin taw sang kain niya. Daginan mangurip no Allah di tanuan kepalaguyan. Na ayah suan tanu na ayah makna niyan na ato na inibana si tanu pumuyuran tang si wallah. Terimaan tanu agi ang kanan alam unap kulo la sagi ang kenya na palayanan misu surat abagi ang tanu. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum. Ino to nakagi tepengan wallah an katapengi wallah sumata tagu kumangararbiyo. Ino to ayah makna niyan na agi ang kutab pengaula-ula na piyag marakatan wallah kagi tepengan wallah wan tunai mata tagu sagiang kaya mangararbetan wali umahis sama fi qulubikum nagu tindun wallah giang kuta mata tagu si iku mga puso iyo wallahu alimun bizatis sudur nas wallah nakatawan yang sulangon mata tagu si iku mangararbu. So mapipikir ka suwaya makna niya na antangan ka giang kuta pelanong ka nakatawanan wallah dianan mapagmasik wallahu subhanahu wa ta'ala na gianan mga urip ni wallah ayam ananian na antunin ibana kailangan amat tarimatan wa giang kaya ayam ananian na lang nukulo latan ku dunia na palayaanan ini masad wallah. So pagper ay ini pagperketan wallah na papasad na wallah papasad wallah suka kantano kainumatano sumapenggestu-tano suwididitano langunanan ini masad wallahu ta'ala. Nilai mana lagi yang kaya katiru wallahu ta'ala wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha daati wallahu ta'ala ayam makna niyan na uyag-uyag apli lakaw si ikwaya makna niyan na lupa illa 'ala Allahi rizquha enun tanah atas tanggungan wallahu ta'ala yang kutwa pagperian atas tanggungan wallah yang kutwa pagperun wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha na katawan wallah yang kutwa ayam makna niyan na katitindiganian katawan wallah yang kutwa tetaknanian wa mustaudaha na ugiang kutwa yang makna niyan nakapenderpaanian kullum fi kitabim mubin na lamun dinanan matatagusi ku kitab amaya mapayag aginan sulah mahfud ginan sulah mahfud na palayasan din misu surat agiang kutwa kulo latanu si sagiang ke dunia ginan ayam makna niyan na antu na iba na kailangan amatarimatan wanan panamana markad na kagiang kutwa rizkir ka wallah atataksan wallah na ayam makna niyan na gitu din antu na iba na miya pasad abagian wallah. Nalin iman igira na ditanu di pananditan sumasa igira na ditanu pananditan sa mga ginawa tano at igitanwa enud na kaya miyaw lawla ka ginaw man ya tarimaan tanwa ginan napapasad na ng wallah tarimaan tanwa ginan na ayamaan niyan na ini masad na ng wallah aku lawla si sagyang kenya dabatan sa nakapaar so pagperkatan wallah na ayaw buwara katanuron lagi ang kutwa mga sabab yan ibarat to pagper kung di tanurong kambe banuga na ayah sabab yan na lagi dukan degang lagi dukan besok giyang kutwa di kambe banuga kuya makna niya na pagper wallah na ginan imang sabab yan ginan imang sabab yan na ginan mo irak tanurong ugid na suka ke paruliatan usi iku bagian tanwa pagper natatak sembuanan wallah papasadumbuanan wallah ayah makna niya na giyang kutwa imbagir tanurong wallahu ta'ala gitu ikiatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam ukiya pakatitian yan si iku Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu at tigian manay inna ruhal qudus nafasa fi ruhi matanat tigian aso Jibril alaihi salam na ini iyupian at tigian manay si isa pamikiran akan
anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Amata na tigina soberaniawa na di na tigina matai sa taman sa dinia na matarutup swadilian. Di na matai sa taman sa di matarutup pagi yung kutu adilian. Wa tastau'ib rizqaha. Nagutaman sa dinia na malangan surizki run wallah. Pagperun wallahu ta'ala. Fattaqullah. Nakalakan yus wallah. Wa ajmilu fi at-talab. Na ayaw maana niya na piya-piya iniyo sudi iniyo kang benuga. Cik waya makna niya na pagperwallah wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq an yatlubahu bi ma'siyatin na uba kanu mitulod u isar kanu waya makna niya na ang beradusa agi ang kutwa ka pembebanugan niya na si kuriski sabab sa agi ang kutwa ayaw makna niya na kalumbat agi ang kutwa ka pagpakaw mo riski dahil mana tu piyaki panang gilar katanwanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ati kagi amata naswallahu ta'ala nasunganin asisir kanyan nada aki kawiton naguda aki kuon arumwar sa iku kapang menutan sa iku Allah ayaw mana nagi ang kaya ayaw mana niyan naditan o kapagin tau sa giyang kaya dunia nakatawa na ya wallahu ta'ala giyang kaya mapumbetadjan na piyaki pananggilar katan wallah agiyang kutwa kalumbat akapapakataling mau rizki na ubar ka makatulod ito sa ayaw mana niyan na kapambabanugang ka kapag perka wallah sang bulanan si kukang beradusa piyaki pananggilar ito wallah ibarat yan na tiga tungan na yaki amalumbet lagi yang kaya pasayanakan upama atiga kaya makna niya nabakun degang sa siyabu miyaka gaga nakapakatamu kakan lagi danan piyaki pananggila danan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang kutwa kalumbet atigi nakapapakataling marakaw rizki na ubo to kasabab piyatig man Rasulullah sa kaya makna niya na kagawi arakaw kambera dusa kaya makna niya nakapambubanugang ka rizki wallahu ta'ala bapira-pira mga tao inumiya ka pa mang pensagi ang kaya ayaw makna niyan na anto na iba na si kumasa ako ko inuron miya ka pa mga penjutaw kagi ayaw ka pipikiran yan na tinaw pa makaya ko siya na dugang anak na yan tantuwa iya malumbat miya ka umaswaya makna niyan na piti barangan anto na iba na kapriba sagi ang kaya dunia na manisa na miya mga pedung tama ni matong na mau uyag penagi ang kaya anto na iba na 5-6 yang kaya piti barangan akapriba sa dunia umanisa na pagpakaw organisasyon aya buntalian aya makna niya nakauyagan na piramid naginan na palay na nakapriba royan kapribaanan suwaya makna niya na piti barangan okit akan degang-degang ori na okit at business aya buntalian na piramid na aya makna niya na gitu na anto na iba na riba kapriba madaklanan sisa yang kaya darpatan nadaklanan wait na ay makna niya na sukadaklan na kagi sabab sa yang kutwa kamis way makna niya na tamok naugiyang kutwa kapangangayugan o kala na nga nagituy miya katuludun sa giyang kutwa ay makna niya na kapapugitin niya si sa giyang kutwa haram miya ka umaswaya makna niya na kapa almamiko umanisa na miya gudad-gudad kagi gitu ayaw makna niya na pakatadin niya nagyang kutwa rizki panalamat ka ba si ikwallah kamata na ka ino panagyanan ibagyan ka kaginan ini masad wallah abagyan ka apag persagyan ka dunia na uba kau kitsa haram pananggili ka suwaya makna niya na kasusukat sa haram kaginan na ayaw makna niya na pagpakabi na sanan kupatimu-tamukan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat paganti wallahu ta'ala suriba na ayaw pa kau suruh niyan na suwaya maknanya na mga sadaka ilani walang na pikitadiyan na dunia miyong kitsakang beradusa ka anto na iba na miya binasagi ang kupakapagintaw niyan benar kupakilay tanong ayaw maknanya nasiran natitagong piyasiran uwid na malasiran awida akala siya kukapriba na iya pinakamino sa tigma na Rasulullah adusa niyan na lagi ugi ang kutwa kapupumakayaw tau kiinayan nalini mananan mangurip no Allah inutan manan pupunan gilay kaginan ayaw makna niya napadanan ako mga ladusa suriski napapasad nanan wallah na ngano ba kan tanong
susuguan wallah gelebakan tanoso kapembeban gua tano ko pag per wallah sa aya ukit yan na di tanong ukit sa haram kaya ni siguro katanaman wallah so kapa mangilay sa kawiyagan Lani managiyang kubwa katir wallah fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Amay ka mapasad sa sambayang na para kanu kulupa nam bebanugan yung sulim wallah. Lani man to agito isugun wallah. Ugi nabiya ka uriyan wallah wazkurullaha katsira. Natatadming kas wallah sama dakal. Engkay no to. Ino to wallah ayama na niya natatadming kas wallah sama dakal. Na ayaw maanaw to na anak kakapanang gila iso kawiyagan haram anak kakapanang gila iso kawiyagan mukit sa kambaran siya mukit sa ayaw maana niya nakambaran siya naginan mga urip no Allah ikapagpanang gila itanusan kailangan nagyang kutwa ayaw maana niya nakatarima at tanurun sa anto na inibana ayaw maana niya nasakat tanong nagyang kaya dita no kapagintaw sa nagyang kaya dunia na palayaanan papasad wallah agyang kaya kulawlatan so imbugay katan wallah pagper napapasad nanan wallah subhanahu wa ta'ala giyang kanan amiyang una mga hadis amiyang aluitan na katayo sibutnun ay sibutnun na paganiron na al-imanu bi anna al-ajala wal arzaqa maksuma ma'luma la yujlibuha hirsu harisin wala yarudduhuma la yujlibuhuma hirsu harisin wala yarudduhuma karahiyatu karihin kailangan na maparatiyetano amata na sa mga adiyal agu sa mga pagpernam yang begi-begid nanan ay imasad no Allah agu katawan dinanan naguda akikawit tanuron o di nada akikawit ema na niyan nagyang kutwalim wallah na diyan na nagkakawit utaw ayama na niyan na tantong niya na pananamaran dia na nagkako tao pananamaran niya nagyang kutwa ayama na niyan na pagper na di pa na nagkarna utaw ayama na niya na ipagkagudiyan berarti yan na upama kaad na bakaw marakapag perwallah na api kapanamanamarong man isa sa kapagir na niya nung nadiniyan nutukar bakaw marakad nuto na amay mamuka ayama na niya na dira ka bakaw maagyang kutwa pag perwallah na api ang umani isa din kung mga kadin sa giyang kaya dunia na man marsinan sa kapakataling umarkagiyang kutapag perwallah na udibu tumapapasad abagi na kanaya makna niya na dirkad nuto pakataling ma dirkad nuto ay makna niya na pakauma na giyo to isabab ay makna niya na kailangan na maparatiyatan mo nun ikadua sabutan nun na anna hada la yamna'u fi'la al-asbab allati syara'a Allah li'ibadihi ang aging kaya kung nayama na niya nakapapasad o mga riskir katan wallah aguso adiyal ay ema na niya na inibigay katan wallah na kanaba ayama anaw to na batano di penggil baka sa mga sabab pakakekuatan ron kanaba kuno ba ayama anaw to na batigitan wa naino kamuntu daw sa walay kaayama ana niyan na anto na inibana pakaw marak mo sa pagperwallah udi na tiga naino ka makaturgo ko ben anay no kasundu wallahi matarang kana bagyo to aya suwe na kana penggilba kana kagiyang kutwa sabab aya ka penggilba ka nga sa giyang kutwa sabab nakaya di ka katawan na giyang kutwa ukuran ka giyang kutwa bagi na kana di kutwa katawan nang gilba ka nga giyang kutwa sabab yan kagiyo to isugo na ka wallah ibarat to margas na uwad na margas sa walay niyo na aya ka pa kana tindi ka kana ba aya man niya na ba sumargas na ba tipo ko din na pelutong niya na ginawa niyan kana bagito panggilba ka nakagiyang kutwa sabab yan nauri ano kanggilba kang kasagiyang kutwa sabab yan na penarigkak wallah sa ayaw mapambagian na karoon nagiyang kutwa yama na niyan na imbagi na karoon wallah ba pira-piray mga tao amya pasadid na miya natad nagiyang kutwa kaniyan miya tangkatang kada miya na kami ayama na niyan nagiwa kapag miya niyan nasala kawa miya kakanon ayama na to nakanaba niyan tubigi na pagpra kasala kawa ayama na niyan nakibagi nun naginan mga lagidanan mga urip ng Allah na pada penasebutan ro mga urip ng Allah na an yas'a al-'abdu fi talab ar-rizqi al-halal wa an yajtanib al-haram wal asbab al-muaddiya ilayh kailangan ko muslim akapananggilaan yan udina kailangan ko muslim akapanaguntaman niyan ukapambebanugan niyan ako rizki wallah sang gudalan si ikwaya maana niya nakapanamok halal
na penang gila niyan agi yang kutwa kapan namu ka haram agi yang kutwa kesababan kuya makna niyan na tamu ka haram penang gila no to gianan ipada sebutun si sayang kaya mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan ay makna niyan na antun ini bana penggelbakan tanu susabab saya ka penggelbakan tanu ron nakagi dita no katawan agi yang kutwa bagian tanu udita no kapagin tau si sayang kaya dunia lagi itu ay makna niyan na kapupenagun taman tanu ko di tanu kapanaguntaman di tanu kapagintaw sa giyang kaya dunia saya makna niya nakuan tanu so pagperwallah saya kakuan tanu ron na panggilbakan tanu agiyang puto mga sabapian so Umar radiyallahu ta'ala anhu na ay katiruyan at tigyan bayna al-abdi wa bayna rizqihi hijabun fa in qana'a wa radiyat nafsuhu atahu rizquhu wa in iqtahama wa hataka al-hijab lam yujid fawqa rizqihi ay katiru Umar na tigyan aswati yan so ay mana niya na ori pen agus so pagperkan yan na adna latian aalang atig mana iyo Omar na amay atigir manay kasutaw na masu at suginawan yan udi na may kena suginawan yan na kubagian yan napakataling maun suriski pun si ikwallah na amay pa nakadiskan yan masuat kaya mana niyan na antun iba na sorangan niyan agiang kutwa bagian niyan ay makna niyan na piasa wallah bagian niyan na din na kiuman sa agiang kutwa ay makna niyan na pagperun wallah din na kiuman sa agiang kutwa pagper ini bagirun wallah pada pernah sebut tanusan mga urip no Allah na ay makna niyan na al asbabul lati tastajlibu biha al-arzaq wa tastadfa'u biha al-makarih kathiratun wa hadhihi isyaratun ila ba'dihha so kung sa mga sabab apakah kawit si kuya makna niya na pagperwallah na gusto pakaran si iku makna niya na pakabinasa si iku mga ginawa tanong na miya kadakdakan giyang kutwa pakakawit kulim wallah udi na pagperwallah na madakal na giyang kutwa pakaran si iku kabinasaan manusia na madakal mabu na peduna giyang kaya paganiron na at-tawakkulu ala Allah so kapan narigcik wallah giyang kaya ayap tiro na tawakkul kailangan nakasabutan tanu saya kasabutan tanwaya aya katiro mga ulama na dua so katuwakal tawakkul agu tawakkul ayap tiro na tawakkul na kasana na ayap tiro na tawakkul na kapanarig si wallah ayap bida na giyang kaya dua na aya kapanarig na giyang kutwa panggelbak na kasusabab na uriyan kang gelbak ang kaon na sukulaw lang yan na isirig kasi wallahu ta'ala ibarat yan adna motor ka na giyang kutwa motor ka na kaya maka sa padian na aya kapanarigak wallah amay ka iperking kaon to na daan na kaaparantayan napaglakan na ka, nakalakan na ka, napagawaan na ka, na ipanarigak wallah, agi ang kutwa kulaw lang yan. O pumanagawa agu sudi. Diuti ay mana yan tawakul, kapanarigik wallah. Ayap mana tawakul, kasana, na ayap mana yan na, inawa na karon suwaya mana yan na motor kay barat sa padiyan, nakagiawa na kaon, dangkad laki, dangkad narantay, inawa na ka na 3 kataon na wallah, nagyuto na kasanaw to, kanabo to kapanarigik wallah. Naboto ka pa na rin si wallah. Ibarat yan, ay ibarat yan. Miyamula ka, kambasok, mindugang ka, udi na miyamula ka. Kagi amamula ka, tinimplaan na ka, miyamula ka sa kamay, pindudung ka, limpakan na ka, ay na niya na pipipian na ka, inalad ka, na uri ano to na tiga, so kapag karagunakan na sudin suwallay mataurun. Gito, katuwa ka na si wallah. Ayap man nakasana, na tiga ay mana niya nasara miya sa kami lay sulupa ka biyadudan nakasasati manautan ini sambura kaun suwilaw ka na nakataud na nan wallah ay mana nakakuyagin na giyuto nakasanaw to kanaboto ka pa narigsik wallahu ta'ala kanaboto ka pa narigsik wallah na kaya sabutan ito na so ka pa narigsik wallah na ya katru Allah ta'ala na tiya katru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiya na Lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Upama buat tigman ni Rasulullah kasakanu na manariggen wallah sa titua kapanarigsi wallah kapanarigsi wallah
la razaqakum kama yarzuqut tayr. Na mataan dina ti wallah ti Rasulullah apriski yang kanun wallah salagi du ka priski niya na sa iko papano. Tagdu khimasa wa taruhu bitana. Aya ka priski wallah ko papanok. Na lumiyo sa kaniyan ko salagayan na da tagu ka piya-piya kaniyan. Da tagu tinuklaan yan na makambilingan na mau usog sa kaniyan. Ha? Lagi din nutua aya na niyan na antun ni ba nakapagpra wallah sagiyang kutwa uri pana atitu di imana ring si wallahu taala. Nah, ikadua kikawitan o si ikupagpra wallah na al-istiqamatu ala syar'illah. So kapakatitu kapakauntol si ikupagagama kapakauntol si ikupagagama wallahu taala. Aya katir wallahu taala natigina wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sadin sa taway kalakian sa wallah na sungguyan sa kaniyan wallah salalan amal bud wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nagu priskian sa kaniyan wallah sadinian masar apan dapat. Aya mana niya na igira ko na ketakawang kapan na rizki wallah. Ay gira ko na barakapan kikitak. Ha? Ada miya ko mapamapsid ka. Na miya keringan yan ro. Napketakawang ka. Gitu bis napagperut wallah. Ha? Ayo tua sabab po to nagyang kutwa kalak si ikwallahu ta'ala. Giyang kutwa kipkilak na kasi ikwallahu ta'ala. Ikadua, napitir wallahu ta'ala tigina walau anna ahlal qura upama buka sa mga tao kung piti barang kaningid amanu wattaqaw na marat yasiran nagu ikanakiran sa Allah la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard na mata na laka na mikiran din na tigmana iwallah so kabarakat apuno sa ikulang itaw sa ikulupa. Ha? Upang makaikalaktan sa Allah napalakantan arkatan wallah suaya maanan yan na kabarakat sagian kaya dunia kabarakat ko kawiyagan kabarakat ko ya maanan yan na pagper wallah subhanahu wa ta'ala. Na naginan ay maanan yan na mga ukit akakakawit tatanong si sagian kutwa pagper wallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo na al-mudawamatu ala al-istighfari wa tawbah. So kalalayo na si ko kapamang ni sarila wallah gusto ka tubat. So kapamang ni wallah sarila gusto ka tubat napkikaw ito pananang kulim wallahu ta'ala. Pagkikaw ito pananang waya maanan yan nalim wallah. Anto negatir wallah tigu wallahu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pitir wa kana tigu wallah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pagni kanu sarila siku kadna niu kamata naswallah na aya betadian mata naswallah na aya betadian na parilila yursilis samaa alaikum midrara na butawanan yar kanudin butawanan yar kanudin urina pakar gisang kanudin din siku langit sa aya maanan yan na uran amargis wayum didikum bi amwali wa banin nagupakan dakalan yar kanu sumanga tamok nagsuaya maanan yan na mga muryataw wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara nagusenggayang kanunian sa mga kasurgaan nagusenggayang kanunian sa aya maanan yan na mga nawasay giyang kaya katir wallah na isa miya panutul na adna sa katawa mama adna darudupa yan amya kalulukos siran giyang kutwa ya maanan yan na darudupa na pala miya lukos nada siran din makailay sa aya maanan yan na antum na iniba na muriat tawiran da siran din makailay sa muriat tawiran na nakagi mama kapira na adna miya umanian amama nakagi mo manian nagyang kutwa mama udi ko keribat na giyuto susunder o Hasan ibn Ali nakagi aya maanan yan na mo manian ito natigi na antum na tigi ni musawir karakan asak na tigin na miya katu ako nakagi tigin na makatu ako at tigin manay na dakod makailay sa muriat tawak dahil na miya layak na muriat tawak at tigin manay na tigin na ayam miya nagak na tigin si ko Hasan ibn Ali na pitir at tigin o Allah Ta'ala katir at tigin wallah at tigin na sadin pitir wak na tig wallah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara pitir wak na tig wallah apang ni kanu sarila ko kadna niyo kamata nas kanian na parilila yursilis samaa alaikum midrara budawanan yar kano pelakaan yar kano apuno kulagi tagiang kutwa pakaiga aya maanan yan amargus wa yumdidukum bi amwali wa banin nagum budawanan kanuyan ulina pakapendekalan yar kano suaya maanan yan mga tamok agus mga muryataw aya maanan tigagiang kutwa mama napakandek lang kaso kapamang ni sarilak wallah agu katubat sik wallah kapakailay ka sa muryataw ka. Karena ba imposible tigin man makailay ka sa muriat taong ka. Na miya ka umakikarumanian
na tigin nakate sumiyasa ba kana ilmu na tigin mana iya pemangnita tigin sarila si wallah umani sarakatan aya makna niya na onto dukudar pa na pamangni sarila wallah nagutuba cik wallah pagi tunta sa aya makna niya na ayad amapya na mala amap mi pamangni tarila cik wallah taala gue makna niya na kapakatubat taw na taman sa gitu iping gudaw lairan na dama makapira na aya makna niya na gumidam sa kararing cikarumanian nakagigumdam sa kanya sa kararing taman saya makna niya na mimbu buatas kanya sama dakal amuriya taw nileni manutu pawiranan waya makna niya nakapamangni sarila cik wallah nagukatubat cik wallah subhanahu wa ta'ala naginan ikikawitan cik kulim wallah ikapat aya makna niya nakikawitan kulim wallah nasilatul arham so kapaki tutungan aya kapaki kuyang peta satungan aya aya bisa makna ini na subesu kapaki tutulaka na pupakar na ng kulim wallah pepakar na nak waya makna niya na pagper wallahu ta'ala aya katru nabi sallallahu alaihi wasallam natigina man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yansa wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu sadin sa tawaya kabayaian na makabelangon suriski wallah nagwaya kabayaian nakasumpatan sa umurian napaki kuyang petakot tunganay niyan paki kuyang petakot tunganay niyan aya makna niyan nasuka paki kuyang peta sa tunganay napadanan ko kikawitan ko lim wallah nagupedanan waya makna niyan na ipekelen dua umur udi na aya makna niyan na ipepekata sa umur tigu mangalukostan wagi yang kanan aya makna niyan nakapaki tutunganay nabatanong bagi sa ibarat tumapasang kay kapaki tutunganay na aya pinakaminus na wad na pagkadiya terakasamarata na kaya upang kaniya wad na pagkadiya terakasamarata na miyatiru iya na pananggila yung kakiya na nakagina na pagkadiya tangan yung samarata o di na upama kaya mana niya na adna kaudaw lang kadimapya na miyapakatukaw kaniya tigin na digasan sum kadiya na di itidawan na aya mana niya namatay kasan nagiut wikiatir onu nabi sallallahu alaihi wasallam asad sa tawa kubayaan niya na makablangon suriski nagwe makna niya na antun ni bana makalayat sa umurian napaki kuyang peta si ikwan tun ni bana tumanay niya nagianan iterima antano mangorip no Allah berarti antano mataan agian kaiya itano kapagin taw ku dunia na so pagperwallah sir katano na pale-pale dinanan ini masad wallah naguswaya makna niya na antun ni bana umur tano na pala-palayanan papasan wallah di tanud na matag matay sa taman sa ditano malangan so aya makna niya na pagperkatan wallah nagu di tanud na matag kaganatan agyang kaya dunia sa taman sa di mo maagyang kutwa adiyal tanong kaswadiyal tanong na aya makna niya na igiram yan talinguma na dikikirb na dikagamit na sumamuso pagperkatan wallah na dikumanan na dikelbatan agyutud ni aya makna niya na kekuatan udi na keparulitan sisa agyang kaya dunia barakallahu li ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.